Say we ministers no na yeduma. Ministers. Mama Akwaba emfa ombra Ghana nsem TV GH so wo frame me Adwoa searching. Ebusuafo Captain Smart journalist. Na Captain Smart journalist ba ko Ghana ha. Ghana fu bebre atag no say oni credibility. Say journalism work no obi ni bebi okofa ni certificate free ya wabetena TV so anase radio so kasa che Ghana for no. Yakaya bra NPP for mo your campaign in sama Captain Smart ekeka no just say na NDC for na ne so mo benti ensema Captain ebeka bia na ekwa manfa so na senkanya sa padia ankensema Captain Smart etna TV so ekan ba komponi wa etaso na ebusiafo NDC for by Captain Smart kamia kwesa manfo bebre so pese or switch because when say by hook or by crook you know 2028 ebia NPP betimi aba we concern na Ghana for bebre raise internet and so na enti na Ghana for can say Captain Smart send bia betu bia o say His Excellency John Dramani Mahama wan hwe ya ku besi and afen so Captain Smart say by 2027 yes 2027 na say youth bi anya adwuma enye wo krom ya ono Captain Smart no obeso ni true colors de akere His Excellency John Dramani Mahama na asemba akwa asan so de atudwa o kire say His Excellency John Dramani Mahama ni ministers no obi embohu obi embotu Akwantu denja nkwa no mututu no mo say Ghana yen tax payers money. And some way beto Ghana Ghana fu bebre say Captain Smart yakopon na etu awokana na na ne nyame na adwuma na say why wadwen say wo pese wo ba NPP party ni mu bi o pade ne lalai ama fu bebre say uni credibility yenti ensema Captain Smart 2029 the Ghana Armed Forces will take over this country. He is smart. He is unique. He is the best. Captain Smart is the king. In the Fourth Republic, he'll be the last John. John, I don't know here. Me pewasem bruta. Me feel John me feel ewurade Yakobo. Say me feel kufuo no, say me feel bruta. Ba, wafa John, kufuo de oyem papa, o ye me wafa. Let me tell you this. One fa wo na see from say we ministers no na ye adwuma. Ministers say who is working? Bro nyaba. Abrochie kwa na ye omo de. Me make tell won table. No to the need see judiciary constitution na bo by. It did dear judge for atem ke kan samwa nim de to won so. Amra ne ya adwuma ma ne di no. Esesanka abrantie wo face mra. John Mahama ne NDC fu anyansa ye dibu man ebi ni wo mutiri mu. Na wo de wo mwafu ni jimie kakra wo be jimi wa around Nkoaa ne ade a wo mo pe no. Wo mo bombo den ma abrantie we ba Ghana. Akoda sebe na nanoma tenkonwa etwa nwan. Aye incantations aburu nuyade agu ne ti so. Yes, yakoje ne say. Ye Chief Justice no wo no cause or no or wa asade we ompene. Enti ye nyino na yamfa ye nipa mra. Mo kan se na me bo video bi wa ha NDC communicator bi ka se ne bu afu aye ne. Ya bomode yi woman ye temu na free ho. Esa nka modin krofo ba na ye ne ma fast no. Mo ma ye nye ne fast na mu gina na de bia we press conference. Samo kaya NDC communicator me kansa. Ma me papa ye the yensakan ye constitution no because of obia where did the Ghana phone in na tem na ye twadwan de agu ne tiri so say musuo endane no me endi sa akoda we achi yes in the campaign ye adwuma ema NDC fo pie koto aba at the government by inti omo mfa ho ene de besie ye de ne beba ama na bebu mra no so
Obia court ebuano fo we ni enye sa o suspect o there be ye buano for that. Na aban bi afa no a shield ne say ye ne yaba obua ye ne ye ba ye enti ye you e di we free NDC ni a wo de wo se waton wadwene ama agbelimenti wo de America no wonte ase wo pa ko wia blajo deka ko wia blajo deka obekwa akodem wo ye NDC chairman ye de wo betum but wo e ba ne campaign a wo ye campaign ankasa ye tumi akofa obi saaba abema no saade wei e wo bra wo uwia banche betem ba akokura ye de wo betum egu constitution no enim ase otu was a party nti enye hwe na fi hwade se obi tumi ye sa aboni we ni na we nye former vice president you we ye the president of the land and his machinery the Kevin Taylor born ho ban said ye be ya bibia anye den ento no ema no nya security na dia wirem wo mini say hotels akese NDC form penifo mwadanya kakraka e was secluded place and kamo betumi de na kono bo se dey bi mo pese mo didi Ghana fo atam na mo kire Ghana fo sampa wo mo ensua nyansa na wo mo de koto Nkwasia bani ntimo ne wo mo beye vice presidential villa ene de Kevin Taylor koto ye eno ne de ye monsem but se ba wumia ekohogo fanti comedy na kire so no na hye na ne nananom atena konwei ene me ka kire mo munu yabo no mumiem John Mahama ene hye Kevin Taylor chi se wondidi asantema yatem osimo konwa na ye bullshit nyame na me kan ye one ne kan ye 2 bonofo Kevin Taylor se mo ye moa John Mahama na hye kire nso o ware bunu ni oye demon 3 Enkra for mokra the same day did atem no mo de mokra de ya na you people like it ya na mo say good ba mo so sa yesi mo sumo nkurasefo mo na ho rush bibi papa bi an dem free mo mba pa twa me na me kan Kevin Taylor na kan utie anu nti mesra mo sankrofo ni na na yedi matem ni na no John Mahama ene hye kire enti uwedidi atemu bia na also udibi kakra ama ne John Mahama ene ne Kevin Taylor because they say ne hu ni say ukohogu obi na kire say hu na ahye na chidi a na ende dia oda ni pay uroso na otumi tenetene oman chimichim oman nsa e ma boa bi ti say Kevin Taylor betwifa Ghana for so ko say be free of charge no na one de ne ehu de ene ne beka yemfa no nkoto nchen second blow Yamfa abrantie bi a ye friend Raf Emra afei so nyansafo ntie me a meti hei ebre bi a na me ye me live ye bi abrantie no use Saint Ralph Williams e wo Facebook eba me live feed so abrantie na ba ye ne nsem a all kan ni na ye tro adentia na afei na me free Ghana ada entina me ne the board of apiate one mo isi apiate no na we've already done something about it udi anu si wa emra na e govern ye mine ne sa na ma no explosion ya de no aban we buy no we be change mesika na na esese nya no sa $10,000 no dollars no afi ya ye no $1 million enu nti ye wie ye no na company na boka over $6 million something otherwise na nka ye nya den na nka ye nya mina no muti something otherwise no na nka ye nya enu nkoda nchen mi ankasa so me political zone for ye wa he ya jiji iska
Sir, ye de koboa eye apiatefo no. Check no. Eye ye nipa baako a oka ye ho wa ha. They say eja ken no wenti no ma hebiu enye hwe. Sister Brefi eko gina ya name na ye nim say na they were building a yibu. They were building the Apiate city no. Ye building foforo. Abrantie begina me live no so didi na na do ba wumi atem say ye nye hwe wo ho. Awumua na mete ne ase afre bibi saying fix the country say freedom fighters who said they on Oliver Baker Bemo one mo said they ewo. Na me say munya botre. Na abrantie I said demonstration bia we di media na wo je. Inti me kura na menini di agro say ya dan we demonstration contractor na. Afei sa ye nkwohwa. Sa wo ye NDC ni o. O ye NDC ni a Oliver Baker Bemewo e training no. Na mama me mama a few secret about me raf encounter. Mo am follow political zone. Dem nim say asem am making enye new to you. Ya can watch them so many times. Me nim say me Facebook ni me YouTube no they are on it right now. I almost try to capture but stay on and let us get it going. Why? Means true. Back to normal. Now, abrantie we your friend of Raf Sainty. And then I will be your home say be what is the purpose in it for him? And I'm who saw ne Oliver Becker when my vonum Bema woos a one way and then now. If I'm so sad, dear boy, me channel. Now, I said, mean to me, like I don't know how to show you the messages, but I can remember when and talk back and forth.